Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuze kandi twizere ko mukomeje kugubwa neza hirya no hino, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mudukurikira muherereye, tugarutse no kubagezaho amakuru agezweho nk'ibisanzwe. Ni ibintu byacu hano kuri HPTV Rwanda. Turaza no kugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye muri iki gitondo. Turahera mu karere ka Bugesera, tubabwire ko polisi yatangiye iperereza ku rupfu rwa Uwera Fabiola wasanzwe mu nzu yapfuye. Mu ntara y'Amajyepfo, polisi yangije cyangwa se yamenye ibiyobyabwenge birimo ibiro 480 by'urumogi, kandi tubabwire ko mu mujyi wa Kigali naho haravugwa ibisa n'ibi yuko hangijwe ibiyobyabwenge by'ibicuruzwa bitemewe bitandukanye birimo agaciro ka miliyoni 61 n'amafaranga ibihumbi 701 ndetse n'amafaranga 740 amafaranga y'u Rwanda. Muri RDC ngo twageze hanze y'u Rwanda, turaza kubabwira yuko imvururu zadutse mu bitaro bivurirwamo abarwayi ba Ebola, 6 baratoroka. Naho muri Amerika batangiye kugerageza urukingo rwa Ebola. Turaza kubabwira ko kandi i Burayi ngo imitezi iri kuvuza ubuhuha. Reka tuyarambure duhere mu karere ka Bugesera, tubabwire yuko polisi yatangiye iperereza ku rupfu rwa Uwera Fabiola wasanzwe mu nzu yapfuye. Mu karere ka Bugesera haravugwa inkuru y'urupfu rwa Uwera Fabiola wari ufite imyaka 30 y'amavuko, wasanzwe mu nzu yapfuye mu buryo buri gukorwaho iperereza. Aya makuru yamenyekanye ku mugoroba kwa 19 Gicurasi hagana saa 12 z'umugoroba mu mudugudu wa Rukora mu kagari ka Gakamba mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Amakuru ava muri aka gace avuga ko nyakwigendera yasanzwe aryamye ku buriri mu cyumba cye, bikekwa ko yaba yakubiswe ikintu mu mutwe mbere yo kwitaba Imana. Bamwe mu baturage bavuga ko mbere y'uko hamenyekana urupfu rwe, babonye umukobwa wakoraga muri urwo rugo asohokana matera, ariko ngo icyo gihe ntibabyitaho cyane. Uwo mukozi w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko kuri ubu ntaraboneka, ibintu byatumye yatangira gukekwaho uruhare muri uru rupfu. Polisi n'inzego z'ibanze bavuga ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse hafatwe uwari we wese waba yabigizemo uruhare. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko batewe ubwoba n'iyi nkuru, basaba ko ukekwa uruhare muri uru rupfu yatabwa muri yombi vuba kugira ngo ukuri kujye ahagaragara. Mu ntara y'Amajyepfo rero haravugwa inkuru y'uko polisi yangije cyangwa se yamenye ibiyobyabwenge birimo ibiro 480 by'urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo ku bufatanye n'izindi nzego ndetse n'abaturage yamenye ibiyobyabwenge bitandukanye birimo ibiro 400 by'urumogi na litiro zirenga 460 za kanyanga ndetse na litiro zirenga 35 z'ibikwangari. Ibi biyobyabwenge polisi yabimenye kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi 2026 mu mukwabu cyangwa se mu bukangurambaga bugamije gukumira ibyaha mu ntara y'Amajyepfo. Iki gikorwa cyakozwe na polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'abaturage bo mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassani yabwiye Ukweli Times ko ibi biyobyabwenge byangirijwe mu ruhame hagamijwe gukumira ingaruka mbi byari kuzagira ku buzima bw'abaturage. Yakomeje avuga ko iki gikorwa cyo kumena ibiyobyabwenge mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo gikomeje ndetse kiri mu bukangurambaga bwa polisi ku bufatanye n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage, hagamijwe gukumira icyaha kitaraba no kwigisha abaturage kwirinda ibyaha n'ingaruka zabyo. Yongeyeho ko ubu iki gikorwa cyo kwangiza ibiyobyabwenge kiri gutanga umusaruro, haboneraho gusaba abaturage kwirinda ibiyobyabwenge kubera ko ari igihano gihanwa n'amategeko ndetse yaba ku babikoresha n'ababikwirakwiza mu baturage. Mu mujyi wa Kigali naho haravugwa inkuru isa nk'iyi, haravugwa inkuru y'uko hangijwe cyangwa se hamenwe ibiyobyabwenge n'ibicuruzwa bitemewe bitandukanye bifite agaciro ka miliyoni 61 amafaranga ibihumbi 701 ndetse n'amafaranga 740 y'amafaranga y'u Rwanda. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali ifatanyije n'inzego zitandukanye ziri mu rwego rw'ubugenzacyaha, urwego
rw'ubushinjacyaha, inzego z'ibanze n'abaturage, yakoze igikorwa cyo kwangiza mu ruhame ibiyobyabwenge n'ibicuruzwa bitemewe byafatanywe abaturage babicuruza mu bihe bitandukanye mu mujyi wa Kigali, bifite agaciro ka miliyoni 61 ibihumbi 701 ndetse n'amafaranga 770 y'amafaranga y'u Rwanda. Iki gikorwa cyabereye mu murenge wa Nduba, hasanzwe hajyanwa imyanda ikusanywa mu mujyi wa Kigali kuwa gatatu tariki 20 Mata 2026. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yatangaje ko ibiyobyabwenge n'ibindi bicuruzwa bitemewe byangijwe byari bibitse muri sitasiyo zitandukanye za polisi mu mujyi wa Kigali. Ibyangijwe birimo ibiro 352 by'urumogi, litiro 1,203 za kanyanga, inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge z'amoko atandukanye, ibiribwa, ibinyobwa bitandukanye n'amavuta atukuza azwi nka mukorogo n'ibindi bitandukanye. CIP Gahonzire yatangaje ko ibi biyobyabwenge n'ibicuruzwa bitemewe byafatanywe abaturage bo mu mirenge itandukanye igize umujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yashimangiye ko abaturage babifatiwemo bakorerwa amadosiye bagashyikirizwa ubutabera. Polisi y'u Rwanda irashimira abaturage batanze amakuru ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bicuruzwa bitemewe bigafatwa bitarakwirakwira mu baturage ngo bibagireho ingaruka, ikaboneraho kandi kwibutsa abaturage gukomeza gutanga amakuru ku bantu bazwi ko bacuruza ibintu bitemewe. Polisi kandi irihanangiriza abaturage bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi bicuruzwa bitemewe kubireka bagashaka ibindi bakora byabagirira akamaro, ndetse ikanabibutsa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda harimo n'igifungo cy'igihe kirekire. Tunyarukire no hanze y'u Rwanda, duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko imvururu zadutse cyangwa se zavutse mu bitaro bivurirwamo abarwayi ba Ebola 6 baratoroka. Mu bitaro bikuru bya Rwampara biherereye mu ntara ya Ituri iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imvururu zikomeye. Abarwayi 6 barimo 3 byemejwe ko banduye Ebola baratoroka. Izi mvururu zadutse ku gicamunsi cyo ku itariki ya 21 Gicurasi 2026 nyuma y'urupfu rw'umurwayi bikekwa ko yishwe n'iki cyorezo. Abo mu muryango we banze kwemera ko ari cyo cyamwishe, basaba ibitaro kubaha umurambo ngo bawushyingure kubera ko bitemewe ko abaturage bashyingura uwo bikekwa ko yari arwaye Ebola mu rwego rwo kwirinda ko yakwirakwira. Ibitaro bya Rwampara byimanye uyu murambo mu burakari bwinshi, abaturage batangira kwangiza ibikoresho byaho. Ihema ryari ryarashinzwe kugira ngo rivurirwemo abanduye iki cyorezo n'ibitanda byarimo byatwitswe, imodoka 2 zirimo imbangukiragutabara zirangizwa, abarwayi 6 bava mu bitaro baratoroka. Mu rwego rwo kwirinda kugirirwa nabi, abakozi bo muri ibi bitaro nabo mu miryango ibafasha kwita ku barwayi ba Ebola bahungiye ku basirikare kugira ngo babarindire umutekano. Abapolisi basigara bagarura ituze. Nyuma y'izi mvururu hari ubwoba ko abatorotse bakwirakwiza iki cyorezo cyica ku muvuduko mwinshi. Umurwayi wa mbere wishwe cyangwa se wapfuye azira Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo ni uwo mu mujyi wa Bunia muri Ituri, yapfuye tariki 24 Mata 2026, ariko byemezwa ko yazize iki cyorezo nyuma y'ibyumweru 6. Kuri uyu wa 21 Gicurasi, Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Minisitiri Dr Roger Kamba yatangaje ko abantu 626 aribo bikekwa ko bamaze kwandura Ebola kandi ko 159 aribo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo. Reka iyi nkuru tuyisoreza ubwo tubabwire yuko muri Amerika hari kugeragerezwa urukingo rwa Ebola. Minisiteri y'Ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukorana n'ikigo gikora imiti n'inkingo kugira ngo haboneke urukingo rwa Ebola rushobora gufasha abafite ibyago byo kuyandura. Kwa 20 Werurwe nibwo iyi minisiteri yatangaje
yatangaje ko iri gukorana n'urwego rw'ubushakashatsi mu buzima kugira ngo haboneke cyangwa se hakorwe inkingo zihabwa abafite ibyago byo kwandura Ebola mu buryo bwo kwirinda. Mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse umurwayi wa Ebola. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abarenga 600 bamaze kwandura Ebola, abandi bagera ku 139 bicwa n'iki cyorezo. Uburyo bwo gukoresha uyu muti buri gukorwaho na Amerika ndetse na FDA. OMS kandi kuwa 20 Gicurasi 2026 yavuze ko bishobora gutwara amezi 9 kugira ngo urukingo rwa virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo ruboneke. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo, iyi virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda mu bihumbi 2007 ndetse no mu bihumbi 2008, yandura abantu 149 yica 37. Mu bihumbi 2012 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandurwa n'abantu 57 yica 29. Reka kandi tubabwire ko Ubutaliyani na Israel byasubiranyemo. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yahamagaje ambasaderi wa Israel i Roma Jonathan Parede nyuma yo kwamagana uburyo abaturage bari bashyigikiye Palestina bafashwe nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego za Israel ubwo zari zihagaritse amato yerekeza muri Gaza atwaye imfashanyo. Mu butumwa buremereye yashyize hanze kuwa 20 Gicurasi 2026, Meloni yanenze minisitiri w'umutekano wa Israel Itamar Ben-Gvir wagaragaye mu mashusho aseka anashinyagurira abafunzwe, anashimangira ko uburyo bafashwemo bunyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Meloni wari mu bayobozi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bashyigikiye cyane Israel nyuma y'ibitero yagabweho na Hamas mu Kwakira 2023. Ubu ngubu noneho amaze iminsi anenga ibitero bya Israel muri Gaza, avuga ko ikibazo cy'ubutabazi muri iyi ntara kitakiri icyo kwihanganirwa, ahubwo ko ndetse Israel yamaze kurenga umurongo. Guverinoma y'Ubutaliyani yatangaje ko ambasaderi wa Israel asabwa ibisobanuro byihariye ku byabaye, ndetse asaba ko abataliyani bafashwe barekurwa byihuse. Meloni yanasabye Israel gusaba imbabazi kubera uburyo abo bantu bafashwe. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko imitezi iravuza ubuhuha mu Banyaburayi. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo imitezi, mburugu zikomeje gusya zitanzitse mu Burayi nk'uko imibare y'ikigo cy'Uburayi gishinzwe gukumira no kugenzura indwara ECDC cyabitangaje. Iki kigo cyagaragaje ko imibare yageze ku kigero kitigeze kibaho mu myaka 10 yari ishize. Kugeza mu bihumbi 2024 abarwaye imitezi bageze ku bantu 106 n'abantu 331, bingana n'inyongera ya 303% ugereranyije n'uko imibare yari imeze mu bihumbi 2015. Ni mu gihe abarwaye mburugu bikubye nka kabiri mu myaka 10 bagera ku bantu 45,557. ECDC cyangwa se iki kigo cyavuze ko icyuho kijyanye no kwipimisha izi ndwara no kwirinda bikomeje guteza ibibazo cyane byo kwiyongera kw'iyi ndwara. Izi ndwara zishobora gutera ibibazo ububabare, ubugumba ku barwaye imitezi n'ibibazo by'umutima n'ubwonko kuri mburugu. Esipanye niyo ifite umubare munini w'abanduye imitezi na mburugu mu bihumbi 2024, aho bari 37,169 n'ibihumbi 11,556 uko bikurikiranwa. Abagabo baryamana n'abo bahuje ibitsina nibo bari
bageramiwe kurusha abandi. Abagore baryamana nabo badahuje ibitsina bari ku kigero cyo kubyara nabo izi ndwara zibamereye nabi. Mu Bwongereza naho imibare yaratumbagiye kuko mu bihumbi 2024 abarwaye imitezi bari 71,802 mu gihe abarwaye mburugu bari 9,535. Mu bihumbi 2025 Ubwongereza bwatangije urukingo rw'imitezi. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubashimire ko mwari mudukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Hano tubagezaho amakuru agezweho mu masaha atandukanye kandi ku gihe.